ugogo uMseleku lo okhulumayo. Bonke abantu bayazi ugogo uMseleku. Ukuthi uma ugogo ukuthi usezokhuluma ngezinto ezibalekile, eziphilisayo, ezilaphayo, ezenza amakhaya abe right, yonke into ibe right empilweni yomuntu. Namhlanje into engifuna ukuthi ke ngiqale ngayo kuqala ngoba kuyenzeka ukuthi omunye umuntu uthola ukuthi uzoyibuka ivideo kagogo kodwa mhlamba phazamiseka angayiqedi. Ugcina ungasayibonanga noma ungasawulalelanga umyalezo ongasigcineni bekufanele uwuthole. Ngicela ukuphambanisa ukuqala kwami ke namhlanje. Ngiqala ngokuthi ngimtshele ukuthi kunesigebengu esantshontsha inamba yami le ndala yayi 066 esaqhubeka nayo sibamba abantu sitshintshanisa amagama sibiza oMvuyane oDube obani. So lo muntu loyo walo namba u066 sakenzela ukuthi uma ungena noma ngabe ungena unqene ukubuka kodwa ubukuthola lo ukuthi lo muntu wayintshontsha lo namba wayintshontsha eqede wahamba waregister kanti mina ngangakayiregister. So uthe besuka ke wabe sethatha ke ukuthi ama WhatsApp wayesezenza mina enza konke ushintshanisa izithombe zami ngoba phela ngeke ngithi mangishutha ngingasenza isithombe ushintshanisa mina ukuze nina nibone ukuthi mina ngicela ukumtshela ukuthi akusimina loyo walo namba. Lo namba ayisasebenzi futhi nina enelungelo lokureporta lo muntu ukuthi kule account asuke kunike yona wayifaka imali usuyahamba uyoreporta lo account njalo manje ushintshanisa abantu wenza ukuthi uyabona ngoba umfonele wena nje kusewena umfonele ngelilanga uzokunika komunye uphinde umfonele ngelilanga uyokunika komunye. Mina nje mangifonela nje uzohleze ngithola mina ngedwa nje akekho omunye umuntu angishintsha yena kamile account leyo ngoba uyabona ukuthi bazogcina bevalwa bonke noma bengavalwa bonke kodwa shuthi futhi usazozama athola omunye umuntu kufanele futhi kusho ukuthi lo muntu ambambile aphinde ayoreporta nalo muntu ombambile aphinde ayoreporta. Ngiyengizizwa lento ingiphatha kabuhlungu ingidabukisa abantu bese bengibikela ukuthi ubabambile gogo usayisebenzisa le number yakhe u066 ngoba manje kunomuntu oyehlaza lo muntu meke mhlambe umuntu wakhuluma naye waqedane wathatha imali mhlambe wayifaka kumina bese ubuyela khona mhlambe ethi uyabuza mhlambe naye sayididekela umuntu yovana mukhe ngenhlamba mthuka wena usabona ngani ukuthi khona yini umuntu ugogo ngathi sebenza abuyathuka icustom noma umsebenzi wakhe ongathuka icustom ngoba phela icustom vele sisebenza ngama custom kodwa mase ngithuka noma ngabe uzile kothenga noma ngabe ethu imali uyifake wrong ngizokuthukelani mina ngoba wena uzodecide ukuthi wenze njani ngaloko wrong ngoba ubona ngathi scam sona lokho esenze lento thayima khona lapho kodwa phela ngoba la emhlabeni abantu abefana khona abantu abanamadlozi abapha abaphuce uyayizwa lonto abapha abaphuce othi mengabe selikunikile into uthola ukuthi futhi sekuphuca leyo nto leyo. And into ebaluleke kakhulu ukuthi wena uqaphele ukuthi uma ngabe usuyifaka imali noma ngathi usuzamile ke wabambeka kodwa usuyifaka imali kumele iTNP mase simseleke uyayibona leyo wena nje mangalozo zinto kuphela umuntu uyayifaka iyakubuza isho njalo ke hayi mina kodwa mayasho nje ibonge ezinye ithebhetelezi njengoba ngugogo uMseleku nje yonke into yami ngisho bank mayiphuma izophuma ngithi gogo ithi Mseleku. So noma ngabe kuthiwa bazama ukuthi bathola umuntu mhlamba bazothiwa kaMseleku angeke bazophumelele ngoba ama account akazufana ngizwe kahle akazufana ama account amazwi abantu abefana abantu abaningi sebeyalazi izwi lami ngoba basho umuntu mayifona athi hayi wena gogo ngiyakuzwa impela wena ukuthi sengicishe ngafaka imali yami lapha esigebengwini lesi sigebengu lesi sale ntombazane kwaqala kwaba umfana walandela intombazane ngiyabona ukuthi mhlamba ayathandana sebelokhu beshumeka ke bonke abantu ngabantu ngoba bazama ukudidisa nina nana nisabona ukuthi munye lo muntu ugogo uMseleku. Into engifisa ukuthi namhlanje ngikhulume ngayo ngikhuluma ngento ebalekile ukugeza amathunzi ibalulekile ngohlobo lesimangaliso lonto ingakho ngiyaye ngihlamba ngifuna ukwenzela umuntu uhlanga lemali kodwa ngiqale ngokugeza kuqala ngikususe amathunzi ukuze lezi zikwazi ezibambelele kuwena ezazingagezekile amakhehla la wena amathele kuwena engagezekile siqala siyawageza kuqala abogogo siyabageza kuqala ababehambe nenhlamba siyabageza kuqala siyabahlambulula kuqala ukuze senzele ukuthi bahlambuluke uma sebenza kumntwana wabo beze bebahle beclean uma babona beze bebahle beza kuwena beclean begezekileyo ngoba
ngoba uma bezoza bengcolile vele yikho into enhle abazoza nayo kuwena. Uyabona ngiyaye ngijabule ukuthi uma kuwukuthi mhlawumbe sengiyenzile leyo nto kunalohlanga lemali lolo bese uthola kuseka ukuthi umuntu use-right ugezekile yonke into uzothi uma sengimnika izinto zenhlanhla nezokudonsa nebhodlela lakhe azothi uma ehamba aligcobise. Hawu lapho izinto athi uma ehamba nje izinto zakhe zibe lula zonke y'caci ngisho emsebenzini thole uzonyusela imali. Leyo nto lowo muntu lo usuke uyikhombo uma kuwukuthi uzofuna wona. Uyikhombo ngokuthi ngizokunika umuthi wokugeza kuqala. Uyageza kodwa ngiyakuthumelela-ke noma ngizothumelela ngikutshete nzana njalo. Uyageza kuqala. Amathunzi la sigeza ithunzi sikususa-ke lowo kungcola lokho ngitsholo. Bese ngizokugcaba bese ngizokunika imithi ozoyisebenzisa ngakusasa hhayi ngalolo suku ukuze kwenze ukuthi umuthi phela egazini kungene kuwena. Susebenzisa lowo muthi-ke loyo uyaqeda-ke suwenze njalo-ke uma uhamba njengoba ngikutshelile. Suzobona-ke emva kwalokho-ke izinto zihamba kahle ziza kahle. Noma ngabe kuthiwa budayisa angizeki kube kuthiwa uzothola nesibungi sakhona. Hawo into ezoza kuwena kuzoze enye into. Bakwethu ngiyacela ukuthi ukugeza nako sikunakeni bakwethu ukuthi nako kuyingxenye yokubamba izinto zethu. Ngoba ngalesi sikhathi nginefele emnyama nginethunzi elimnyama izinto zami ayikwazi ukuvuleka zibe mhlophe. Ngoba kunaloko kumnyama ukuthi uma kuza lokho okukhanyayo kodwa bese kuceda kona kuyavala. Ngesikhathi usuthola ukuthi izinto zakho zivaleke swish akwenzeki lutho. Geza kuqala. Geza ugezeke kuqala ube usisi uma ngabe usisi omuhle ewuthi noma uphuma ubonakale. Uma ubhuti nabo uthi noma uhamba ubonakale ubhuti o-right. Ungabe sekubhuti nje muhle lo bhuti efana nje. Uyayibona leyo nto intombi lo muntu akhuluma suka hayi unesifana nje lo bhuti. Uyayibona ayifuneki lonke isho njalo kumuntu. Ngoba umuntu ziningi izinto ongazenza ukuthi ugeze kube muhle ube clean uchathambe uyitsizwa kini. Noma ngabe ubani uhlobo luni lo muntu yiba muhle phela ukuze mase wenza izinto zakho ezigezekile ezihlanzekile. Bekuyilokho ebengifuna ukuthi nginazise kona noma ngintshele kona namhlanje. Ugogo umseleku uzoya eGoli ngoMeyi. Into edala ukuthi kuthatha isikhathi eside kangaka kube ukubuka ukuthi abantu nje kuzophela umashi bayahamba baye emaphasikeni. Uyabo angithi ukuthi uvela umashi uzoqala ulokhuzana April lo uzoqala April nje vele abantu basaphuma emaphasikeni baphundlekile noma engayile ephasikeni mhlambe ukhona umama wakwakhe yena beye ephasikeni wacela lo masente kubaba. Ayisekho inkinga yokuthi wena mhlambe uzokwazi ukuthi uthola lo ntwana encane ufuna ukuyisebenzisa ekhaya. Abantu baneyinkinga nje eziningi ukuthi imali abanayo bahambile baye emaphasikeni bagibelile abantu baqashe imoto baphatha impela. Ngase ngithe ngibaxolele kancane kulinyanga ngiyaxolisa kakhulu bandla kwabe bejahile ngoba khona bebethi hey kwazi kwaba kude. Ngicela ukuxolisa kakhulu ukubona bakithi ningixolele ngizofika ngoMeyi mhla ka 3, 4, 5 lapho ngizobe ngiseGoli eProtea Grand eSoweto lapho ngiye ngifike ngisebenzele khona. Kodwa engicela nini ukuthi nigade lo muntu osebenzisa le namba u066 lo ngiyakunothisisa ukuthi impela ngifuna nikwazi kahle u066 awusebenzi mina ngifuna wazi mawuya kuwona noma usuthi uyabuthi uzochecka ngala ungazi uyihlupha ukuthi ubuyela kumina ngoba vele usubona ithuba nje inkunzi. So lokho ikona ukuthi uphinde ufone wenze sure ukuthi imina yini okhuluma nami uphinde ubone ama-bank account ami ngoba angeke azakwazi ukwabhala mina ama-bank account akhe ngoba vele kusho ukuthi phela kuzokusho ufakela mina leyo mali leya bethi ukubamba ngayo inkunzi. Engisholo ukuthi-ke kugcina kwesinye isikhathi-ke metwenza leyo nto umuntu mhlambe ayifake kumina noma mhlambe kade bemtshela yena ukuthi akafake imali kule account lo ebese ethi umndengi ngithi ungena kancane lutho kuma engena ayithole la bank details abese efaka kanti sefaka kumina bese ethi ubuyela kubona bathi bona uyifake wrong lo mali sebeyathatha bayamthuka. Funa niqaphele nazi ukuthi mina ngeke ngithi ngisebenza ngomsebenzi wethongo nginithuke ningama-customer nginithuke nilethwe abantu abadala nilethwe yidlozi nathunga yidlozi lenu kube nize kumina nizofuna yonke. Akwazi ukwenza lokho ngoba kusho ukuthi ngiyakujabhisa ithongo elilethe nina kula kumina ukuthi ngizonisiza mina. Makosi namakhulu siyathokoza kakhulu sicela-ke ukuthi-ke cha ningakhohlwa ukuthi ugogo uzobe khona eGoli ngoMeyi 3, 4, 5 uzobe eseGoli kodwa ngo-5 uyashesha ukuhamba kakhulu angifuni uqamba amanga uyashesha hamba nje cishe kuseyisekuseni wena makuthi ububambekile ngayizolofika ekuseni ngoba hayi uyashesha ukuhamba ugogo so ukwenzela nje lokho bethi bengisebenza nangesonto ucela ukuthi ishwini nje manje ekuseni mhlawumbe ikutheni zabo-10 ekuseni hayi ulungile-ke emva kwalokho siyahamba. Siyabonga amakhosi amakhulu thokoza.